ازيك يا مراد؟ ازيك يا ماكي؟ عامل ايه؟ ماشي الحال. اتفضل. الرضا ده كله اكيد وراه حاجه. هو انت مش جوزي حبيبي؟ نعم. انا ليا عندك طلب صغنن قد كده. طلب ايه؟ انت عارف ان ماما قاعده في شقه ايجار والشقه اللي جنبها بتتباع. كانت عايزه بس مبلغ صغير قد كده، 250,000 جنيه، وهتردهم لك اول ما تكسب القضيه. والورث ده بقى هيجي امتى؟ كمان شهرين. عينيا الاتنين، ليكي وللست الوالده، بس هتمضي على وصل امانه. ايه؟ عايز تمضي ماما على وصل امانه؟ وانت ناسيه بقى ال20,000 جنيه اللي اخوكوا خدهم وما رجعهمش لحد دلوقتي؟ وانا مش فاتحها تكيه، مش احسن ما تاخديهم من البنك ويطلب فوايد؟ ده اذا رضي يديلك اصلا. بص يا مراد يا حبيبي، هو مبلغ صغير وهترجعه لك على طول عشان خاطر. انا اللي عندي قلته، هتمضي هنزل اجيبهم، مش هتمضي يبقى براحتها ووفرت عليا المشوار.